Draga braće i sestre, da bismo došli danas ovamo na ovu svetu misu, koristili smo razne putove. I nismo nužno došli do ovog mjesta svi po istim putu, iako smo možda i iz iste polazne točke krenuli, a do ovog cilja iz drugih strana vode putevi. I svaki put koji nekamo vodi ima smisla. Ima ulica koje nazivamo slijepe ulice. I to ne zato jer ne vode nikamo. Njih i ne bismo mogli nazvati ni putem ni ulicom, jer put vodi uvijek nekamo. Čak i slijepa ulica. I na kraju te ulice nešto jest. Zovemo je slijepom samo zato što se dalje ne može. Ali i slijepe ulice imaju svoj cilj. Čovjek se u životu često nađe ili povremeno, ponekad u slijepoj ulici. I jasno nam je, kao i u svakoj slijepoj ulici, nema dalje. Valja se vratiti natrag. Shvatili smo da smo negdje krivo skrenuli ili zalutali ukoliko baš ta slijepa ulica nije bila naš cilj. Svi koji su rješavali razne križaljke, rebuse, one mozgalice, valjalo je dovesti u onom labirintu do cilja i puno puta smo rješavajući možda došli i tamo u neku slijepu ulicu i znamo moram natrag, tu se dalje ne može, ne mogu doći do cilja. U našem životu svaka slijepa ulica, u tom labirintu života, postaje nam škola i pokazuje nam i čuvamo se, tu više neću, tu sam probao, tu ne ide dalje. I kad već u životu pogriješimo, te naše pogreške neka nam budu škole da u te slijepe ulice života ne ulazimo više. Nažalost, u raznim igrama i labirintima i rebusima puno je lakše ne ulaziti u te slijepe ulice ponovno. Ako je netko nekada izletio na cesti, teško će se dogoditi da će opet na tom istom mjestu, u tom istom zavoju izletjeti, ne zbog zakona vjerojatnosti samo, nego zato što je to mjesto bolno i ako čovjek i juri negdje drugdje na tom mjestu, pazi jer zna, tu sam izletio, tu sam stradao, tu sam napravio štetu. Taj zavoj me je koštao. I u tom zavoju se čovjek onda čuva. Bilo bi dobro da taj zavoj bude škola za sve puteve, za sva putovanja, ali bojim se da to nije uvijek tako, ali taj zavoj ostavlja pečat u našem životu. Bilo bi jako dobro da svi naši promašaji u životu nam pomognu, kad su se već dogodili, da se ne dogode ponovno. Nažalost, u našem životu mi kad padamo uvijek na istim mjestima. Letimo van u istim zavojima. I pitamo se kad li ćemo više naučiti da ne letimo van, da se držimo ceste. I svako skretanje s ceste, svako lutanje i ulazak u krivu cestu, krivi put zovemo stranputica. Strani put, nepoznati put. Ne samo da nam je nama nepoznat, nego ne vodi me do cilja. Biblijski pisac u Svetom pismu moli Gospodina, pogledaj, ne idem li putem pogubnim i povedi me putem vječnim. Nije poanta ići putem, nego ići pravim putem. I kad netko ne ide dobro, kažemo, ideš krivo, krivim putem, nije to dobar put. Iako možda jest put, ali i Sveto pismo i sveti pisci kažu, postoje putevi koji vode u propast. Putevi koji ne vode u život. Ivan Krstitelj poziva da pripravimo put. Znamo i sami da s vremenom ovi fizički putevi, ceste se pohabaju, vremenski uvjeti, kamioni, kiše, kaljuže, uništava sve to puteve. Ljudi prolaze putevima i putevi se troše. Valja ih obnoviti, da se sredstva kojim putujemo ne oštete, da bude što manja mogućnost da sletimo s te ceste, da što lakše dođemo do cilja.
jer putevi nemaju svrhu samima sebi, nego nas žele voditi. Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze. Sve krivudavo neka se izravna, hrapavo neka se zagladi. Riječ je o našem životu, riječ je o našem srcu. I kad sam vas na početku svete mise pitao kako ide, zapravo riječ je o tome kako ide s tim putevima u našem životu. Jesmo li nešto pokrpali, neke rupe gdje je ležala voda? Jesmo li onako kako znaju na cesti? Jesmo li izrezali one dijelove asfalta i stavili nove? Kako ćemo dočekati Gospodina? S kakvim putem? Hoće li uopće moći doći do moga srca, do moga života? Možda nekad se to događalo dok su ljudi koristili putove do svojih njiva, čistili su puteve, rezali, sjekli granje. Mnogi su putevi, kad se krenemo negdje prošetati ili ići, zarasli putevi. Zašto? Ne koriste se. Put se ne koristi i zarastao je, obrastao je. Cesta kojom se ne ide, počinje trava pa i cvijeće izbijati kroz asfalt. Obraste put. I predivno je gledati kad krene proljeće, pa kose travu uz cestu, uređuju sve da ne obraste. Pripravite put Gospodinu, kaže Sveto pismo. Neka ne bude da daleko više brinemo za sve fizičke puteve, nego za put našega srca. Kolektivna sigurnost izabranog naroda je bila i proizlazila iz pripadnosti Abrahamovoj lozi. Mi smo sinovi Abrahamovi, mi smo sigurni. Sama pripadnost izabranom narodu doživljavali su, mi imamo ulaznicu, mi imamo kartu. Isus, a još prije toga Ivan Krstitelj govori, nije to baš tako. Nemojte se previše pozivati na vaše prošle generacije. Valja na njih biti ponosan. Ali time što su oni bili dobri, ne znači da mi imamo ulaznicu. Ne znači da ćemo mi proći. Znademo se možda, jedno je pohvaliti se i biti ponosan, a drugo je nekako se pozivati na to. I znadu ljudi reći, u našoj obitelji ima puno svećenika. Moja je pokojna baka svake nedelje išla na misu. Moj je djed bio zvonar, sakristan. Predivno. Ali nije to ono na čemu ćemo mi ne živjeti. Živimo na tome i to je naša baština i predivna baština. Ali nije naša zasluga. Ukoliko ja krenem krivim putem, ama da su svi u mojoj obitelji svećenici, nikakve koristi od toga za moj život i moje srce ostaće i put do moga srca zatvoren. I zato kaže Ivan Krstitelj, nemojte se pozivati na to, mi smo djeca Abrahamova, ma Bog može od kamenja djecu Abrahamovu učiniti. Proziva leglo gujinje. Danas bismo to rekli, to je uvreda, pa i tada je bila. Ne smiješ tako govoriti, ne smiješ prozivati ljude. Ma daj da tvoja vanština bude u skladu s nutrinom. Nemojmo samo na izvan živjeti svoju vjeru, formalno, načelno. Dolazili su Ivanu Krstitelju na njegovu riječ, na propovjed, i farizeji i saduceji. Nije dovoljno biti uronjen, koji je bio znak promjene života. Znak! Morala se dogoditi i promjena, novi život. Donosite plodove dostojne obraćenja. Ako smo kršćani, ako smo Kristovi, plodovi, ljudi moji, gdje su nam plodovi? Oni moraju biti tu, moraju biti vidljivi. I uostalom i sam Isus kaže, po plodovima se prepoznaje, ne po krsnom listu. Ne po tome čak niti jesmo li bili na nedeljnoj misi ili nismo, nego plodovi, sakramenti, sveta misa na poseban način, jedno predivno sjeme koje može ostati samo sjeme. Ukoliko ne padne u dobru zemlju, može ostati i uz put, u trnju, može ostati i na kamenitu tlu i neće donijeti ploda. Možda će krenuti, ali bit će ugušeno, pozobano, uvenuto, neka padne i ovaj naš susret na dobru zemlju našega srca pripravi svoje srce. I svaki put dolazeći na svetu misu, valja doći na svetu misu pripravljen. Nije dobro doći na svetu misu rastrešen, jer negdje do kraja svete mise se saberem,
valja doći pripravljen, sabrati svoje srce, da bi već na početku svete mise bio uronjen u otajstvo koje slavimo. Zborna molitva je predivno molila. Ja sam već i ponavljao je danas i razmišljao nad njom, pa zato sam je i zapamtio. Neću vas pitati sjećate li se, ali obratite pozornost posebno na te zborne molitve, ne samo zato jer su predivni tekstovi, nego su tako duboki. Kaže, dok hitimo ususret tvome milosrđu. Ne dok se gegamo, ne dok se šuljamo, nego hitimo. Nije riječ o nekom hitanju u smislu bacanja, nego hitnja je žurba. Evanđelje Božića kaže, pastiri pohitješe, radostan hod i užurban hod. Želim što prije stići, dok hitamo ususret tvome milosrđu. Ne daj da nas zavedu naše vremenite brige i nevolje života. Danas se voli koristiti riječ distraktori, da nam oduzimaju pažnju, da bivamo rastreseni. Za današnje mlade se znade to reći, ali to je problem i nas danas. Današnji čovjek teško ima koncentraciju, pažnju. Zato dolazimo i na ovo mjesto. Ovdje je najmanje distraktora. Mobitel nam ne zuje, poruke ne vibriraju, zato je uvijek dobro isključiti bilo kakvo vibriranje i povezanosti sa satom, jer ako i sat zavibrira, onda ko mi šalje poruku, što se događa? Nije da se isključujemo iz svijeta, nego se uključujemo u Gospodina. I zato su crkve predivna mjesta gdje se najsnažnije događa susret. Ne zato jer je Bog samo tu prisutan, nego distraktore ostavljamo vani. Dolazeći na susret s Gospodinom, mičemo sve ono što nas želi odvući od njega. Ne daj da nas zavedu vremenite brige i nevolje života. Da nam se ne dogodi da nemamo vremena za Boga. Jer imamo toliko drugih stvari, toliko drugih obaveza. Zaveli su nas brige, zavele su nas obveze, odvele su nas na krive puteve, odvele su nas od Boga. Neka nam Gospodin pomogne da kroz ovo vrijeme došašća i dalje rastemo u pripravi, a to je donijeti odluku. Idemo ususret onome koji je, kako kaže Ivan Krstitelj, ne jači od njega, nego najjači. Nema jačega od našega Boga. I kaže Ivan Krstitelj, ja vas uranjam u vodu, jer riječ krstiti, baptizo, znači uroniti. To je bio znak novog života i obraćenje. Kaže, onaj koji dolazi, koji je jači, koji je najjači, on će vas uroniti u Duha Svetoga, u samoga Boga. Primili smo krštenje, uronjeni smo u Boga. Trebalo bi vidjeti te plodove dostojne novoga života. Jer mi smo novi ljudi. Ne treba čekati od ovog svijeta nekog novog ili nad čovjeka. Ti si novi čovjek, uronjena u Krista. U ovom sakramentu primamo tu snagu za novi život. Neka nam Gospodin pomogne da i dalje rastemo kroz došašće u uronjenosti u našega Boga i da naš život bude punina radosti i susreta s Bogom, koji ne samo će doći, nego dolazi. Bog dolazi svaki dan na vrata našega života. Ne dopustimo u svome srcu da ikad bude zatvoren, jer i jedan trenutak bez Boga u svome srcu je izgubljeni trenutak.